yeah go work out the kind Ghanaian Times and on there the ebe hwase na wo hwa front page you know craft cafe di kan ni animu no mfoni kama eda ha no mo omampani Akufuado ena Chief Justice Enin Yeboah ena otikokoso Asante Hene Utumfo City to the second ono so ka ho bi wo hwa omo de da no mo kama na Asante also say president inaugurate modern residential complex for appeal court judges omampani kopa adan kama eho ntama adan appeals court judge wo Asante Memu Kumase no won ene ebetrem we say omampani de tudwa say appeals court judges ho no no wo dosun na bebia wo beda no ano ye de obu onum a ofri akra ne Kumase ko ye sitting ho afi wo be ko na fe na okwakoda hotel ni ade ne animwa eninti no na one Ewra na Atoshi former Tema West MP ono ye common fund administrator omo ka omo to mo pa no na chese wo hwa edan kama mo siesie mu kama o mo siesie mu kama ntino eno ni mfoni a eda ha no mo do hwa nkrofo e de abasobode pa emma Mame na Atoshi ma so mampani ama na fans pa bo na baso pa me so wa impress your mampani ama na broso enya no na nim say rooms na kasan fully furnished do we hear the custodian newspaper here front page Akufuado hails na Atoshi for judges homes na utim say enye we nkwa hwe a wasisi court complex bebre when it I stand to be corrected but when it bredi kan ya mate say common fund administrator and as a common fund administration no etu anamon bi say ya wo see court complex no wo see dem bi say when it dey kan stand to be BS pen meaning but when it minim say edi kan you know honorable Are na Atoshi the Hanum custodian paper no enim kama one Ashanti regional minister Simon Ose Mensa na afenso no omampani Kufuor the Hanum kama na wo hwe nso a omampani ode o kan say swame interchange oro o say chairman sabonsu edi so ko bro no ho no omukọ bro no sio esanse ekwan nye ye kai pa omampani edi soso akọbọ form and the four-tie swame interchange project no begins but me jiri say the normal sword cutting you betimi atwa be say afi mfie mienu na da so da one enye ehwe na ewo no mu ofu sade na bi da enti ye bompa say bia we no ebeye one of a kind so mampani e de asokobo form ne de contractors no omo site omo sha say adwuma nye sade a owura o say chairman sabonsu sakobo bi wa hwa a na oman fa pure water na buru na we de bia no mde na eya na sword ne de ye be kati o listo adwuma no nintem ebekoso ama project ne ya wie no eno na in most cases ya na ababaye the problem we yakwa kate no kama ne ya maye ho ya maye ho years no 2 years 1.5 3 years ye de be wie say sika no woni beba ho so no na extend ya could be 10 years I want to believe say we bia we no esanse ewo Asante Mantemu na afenso no wo hwe pressure eba o mampani so sa akwan we su na ebi ombeye na o manya sika amfanya de o fa so bo no mo finance minister sao so makacho o say bibia be koso bia so osuafo bia mo ne homone a na say sika semuti no mo ne homone a mo fa so bo no mo finance minister makasa because one ekopes kare de banti no okofare ba ene cheti mamufo no so mo yiro mo huntu ato no se de be sika beko revenue generation 10 na beko so enti sa opese ojeju to so a aya nyabre na bohu dawuro na timamufo no entiase nti etisi wo tua to no na wontutu mampa meka ne kodru ho enko hunu so no wie sa no aba be tan ho na kasakra se anse da nya impact you don't put the cart before the horse. We share daily guidance. So front page, produce ex Maslock boss court orders Alex Mood. Okay, I wrote Alex Mood here. Your friend is saying former NPA. Yeah. Or penny kesia na we share. Say court ashe
court wa hye say sa owura Alex Mood maami akane na ono na da eye maslock ano no baby wo bia onkofa ne mra baby wo bia megiri say e bia ono na oko gina mu ma no wo beli eni ntino se maame no watu pia afa jan dia eni baby wo bia ko hwe no na fa blente no so da daily guide front page kama e don no kama ntino unsaka daily guide a obetumi aka details no okuni graphic nso front page no decisive action on encroachment, hundreds of buildings to go down at Sakumono Ramsar site today. Regional Minister Eye Ura Henry Kote Henry Kote Eye Ura ICQ ne wafase no enti bra wo free ayawa so central no ono bete ne ntoa o se ka so obi ate ne ntoa that is ono no ebidi na de se mra se bedwani ono anso ene ye enkrapumpuni mantem wo so afo na won se wotu anamo bi na anamo wotu anamo wot mani age pa e wo sa anamo wotu e san se ukọ Ramsar site na oh eye wetland eye wetland na wetland ya dia eboa ema asuyiri asutwa wetlands nso e baabi a eboa ema sebi enkrofo timi koyi nam wo ho na kan tete no se wutwam wo tema na wo hwe tema ye fa se beach road wo hwe obenkum so a wo wetland no kama e wo ho no mo na ne dia mo fra ne Sakumo ene wo be ko no enkrofo agi afa o e ho ne se sikafo level emra se bejafo ni politicians ni bi na sisi dan ho anya dan ketso na sisi ho o mama ntino o ma block o ma se no te say ye ni wo kwa yi a ye friend say weja wo ko old barrier say ya send your Ramsar site wo no mo e so masisi down be masisi down no bebre o yo for action nko wo ko baby a Empire ye friend say Empire cement factory ni wona those areas nyina nika ya reserve so na reserve and nyina and the unfortunate aspect ni say obekodru ho no obebisa sa nipa no onya any document e ma wo say ya ma me pan say sumasi na dia asase ne ma me so what you say yes pintia asase na wo kwa na wo kwa na wo kosie so because say aban dia wo encroach a ebi kra wo the mentality ni say wo sit down kra the drew some level bi a aban entumi emu any owura Henry Kote say any wesi wadru so wo damu so wo namu obedwira guntini megiri say efri ene ne wo chana kon de eni nsuo de bokiti ma enko obubugu a megiri say wo chana bi say to asase ma wa wo akọ hwem say baby esi no esi nsuo kwan mu anasese de megiri say na nipa no so oto asase no eni assembly wo area ho a ye hye me ama me seed na ne kodu honom no ade no mo de sobon ya na bi nkoma wo ti say koma mo ntino say say act 1036 no say new 1036 na say new lands act no and also a kire asotwe a eti say di ma enkrofo a ewo lands commission yes enkrofo a ewo various assemblies no town and county planning subanya omo dan na die say wo ma asase wo yese na say emra no etwe ma asotwe bi onipa no say dani sie na se ankasa no I'm sure said they saw it assembly nehu o mani twa wusi a ohwen santem and what na se ama nipa na develop it to this extent obi aboso wie obi ahyehyɛ na hyehyɛ wie obi abo ato ne tiles awie yesi bejiragu fine me gitu maboka but nipa na wo hye me anase nipa na no so de ho ma me ese menye no what happens to that person ene yesi jatita ni nya ho ani enti sa na tie ya hwe the Herald newspaper race for NDC chairmanship gets acrimonious as a Sedun Ketias 17-year grape over party comes under threat enti wo hwe a efia da be the memene da ena eye abato mpeso ahodo atwa omemu afa na nyina eye NDC mpeso aso no omo beto aba abeyi eye party ni empenifo chairman secretary eye constituency executives ombe to omso aba na enya ade a adaje ewo poso na wo wia no de eye national nankasa atoa so ewo mse November month sa November enom beto aso na onim ade kesi say ede ohwewbo aba party ni mu eni oru Sedun Ketia mri bi atwam no ono
and a scribe or for Emma party since 2005 was it I won't do again on your secretary but now why you man watch I won't do again it is said you say all pet Gumtreni pa chairmanship position I'm a party no I don't know say but that's what declare no kasa too much ana see one kasa tinu why you money oh how send ya akwanya na ato and I can be memu so de kasa na nsem bia ba atwa mu bia party na kasa suffer the consequences na I say blame game yes I can force obi nkonhira enhira ne tamfo eni ntini se ne okọ nhira enti no ne open no open se akonya na ato ne ye pere enti ne any ono osen enti no yes say no a detention about party no pa eye owura akogan akra no se ka omo amend the constitution omo mienu nyina tena so ko che eda kwakobu ahemba ha o kan bibisi sampanyefo mienu nyina no the experience no ya omo anya no over the years running the party no he omo mienu nyina but is it possible that the dru ba bia afa ne suggestions ebeba ese ehia e coach asumasi meta no bi so metena fa how say on say but media me ni owura say din ketia ka min ko bio sasa so won ko bio mo no ka min in fact I won't even vie for any position in the party adentia na on transe na omwa whosoever want to lead the party for 2024 no na omwa said omompre to me party no on say say enuane say edru sabre afi see yenye coach when it is not even in the party's constitution yenye coach esan so mumienu na so muye coach ni na say that omu ni hono a coach no be ye from na sebeka and no say yera for swampofo or say enye constitutional the NDC no constitutional mudidi juma no enka coach ho asem tie no krempo no it is even out of the discussion so coach na Gordon suggest no so na me can tell me say in order to avoid some of these coach and you know on me chere no owura ofusu ampofo any owura asedu ketia between the two why no owura Mahama support no na is it about the Mahama supporting no and now the grassroots and as a party delegates na very critical and when here pa say owura so owura esedu nketia anase owura ofusu ampofo and a President Mahama support omodia omumienu no the support from either the former President Mahama and now say will determine who wins because President Mahama take it or leave it. Obeko himfa. Or you so for our party. And he has not yet declared sebia meta obi echi na asem nche obi echi na nkrofo nim dada. Me fa me san wani. Me no me say nkrofo nim dada na. Na so you nim nkrofo a ewo NDC party mu a omakumo manka so mercy President Mahama flag bearer of the party. And no there obi beka say da hope fe. Enu ti e continuance and say to eye owura kwamna dufo. Oh mete pa. And ahoto project no. Ene ensem Martin na. Oh yes. Sa pe na say ebesi na nkrofo guso aka o yepewe in fact ono President Mahama in his heart of heart when him say NDC for Edna flag bearer of the party take it or leave it. When we can't pretend who crowd to win him. Obi enim say contest nankasa no obi enim be bia eko unless President Mahama say uncontested bill one meche no enti no say bra na MPP for pese Nana Akufo-Addo only the party no o man declare on guy make I pa but credibility o manim kai we esuno a flag bearership race and so be declare say me support e be a candidate we this is a contest e be ka say internal empenyefo mienu nyina no say wo hye mention the so we ka una sentem ya owura wuntumi any 15 ekosi sen o say ekosi sen e be endorse John Bodu e wasempa e be endorse etifa so ewie ye no celebration na Jeff yes enye dantane de sika ba no ba omo de ende sika ba no sa NDC de sika ba no omo dantane sika ba no eye wutimi de na danta keke de sika ba no NDC de no afa President Mahama no
sikabano and you know mawunya the conviction say the fact say be the former president okita party no and also what grounds no say onya unity e declare e de ma obi a nipa no e de wafa no fala mumie kwam sa ni nyina ha de na bosso sa na pepe onya unity say bam but to obeye president mama mentonchia enti bia na wanye me se mentonchia ontu menye me se mentonchia okay mentonchia ye wo ha ye hwe ena enti asiedu nketia ofusu ampofo asiedu nketia ofusu but won say asiedu to bomb na ofusu no respond you Wasa ye party asem nyema bi wo hono ma nanka e wose ye jama party ma se e ka party mu she aye waso weso opondie ya general secretary o make reference to and obi akotake decision and the decision kra no frame no make ase enye na akoye and the former president ka se menye na oyeye na te se wo ye a leader wo ye indecisive a leader untumi unisa akukudro no that boldness to take decisions on behalf of the party wo take decisions emwa na so wo ye coward. Is that the kind of leader the party nepe? Enene ensema no resident nketia kan. Oh yes. Sana no kan. Sana kan ko see on say etura bi wono ma internal party activities say no. Who kai say bra 2008 2012 between the camp of Nana Akufo-Addo, the current president, any ora Alankwajo Chiramantin. So ni me sisi ye. Oni me kire no. Unim ni sisi ye. Oh yes. So unim Akowa the current Bono East or Bono region NDC communication officer. Yes. So no MPP mu. Unim ni enti okoye. So no ka Alan camp. Beboa. Yes. And namsa went in sensem say o makeka Akufo-Addo say Alanchomate say where say sir the contest within the party some more to about party ma and tell some to mo home MP now omunim sir and can you bet me aye on the meter no can you bet me and say uka say where say afa say ohoro ntuma gu abonten afa say dachi bi oni akunu be nya sa akwanya no na fe na mo kwa damage control afa na mo na waka wie enu na nkrofo so wotin sama o mokeka kwa efa na Akufo-Addo obi no ananya no kre ade ne ba wabeka nkrofo asom no ye di gu opani nanimu asesa enti no yes adwenkyere keke on emekyere no enti migiri se mpanifo mi no owura student kete obi a wo experience or ye colossus when it comes to politics on emekyere no enti no such a political avatar we expect much of him and I know he will do owura student your friend saying papa no chairman for the same thing to be say say it was I will see say a slip it's going a for slip of tongue samum there's one also a pies in one it's going forward me say now no they will just their ground better form no be a chair and bob and you'll be tinyaye say na that personal vendetta personal attack no to me name one party no ni a chat to amede ba fuel prices increases into the finder fuel prices increases petrol 94% diesel 136% into mu first no say me to fuel gu me kemu a me to 250 cedis am me feel me tank me engine 2.5 they say dey easy o say no na what to be me to 800 Ghana cedis ansa na metimi afele me tank na kwame ahe waketua yesai o peso e just o park car ni so na akofo trotro so eno so no unma ye ba adwuma ntem it is okasa okofa trotro unim ba bia metie tama ba beduru a yasem ni nyina agina cedi no ene dollar ne ntoko a omoko a omunku wie sisi no dollar na so cedi 9 ene ode ne kon awo ho ena cedi no egu ahome tue ndi say cedi no say no na ho oni adan asa oni ahodin bio na cedi eni ahodin bio na che say no dollar no so kwa na ko say 13 cedi so dollar no dollar again ye nyen papa we dey oh can say the number 12 point more be 1.54445 more no ye nyen no 13 yes ade anka etiate ye nyen ru but na adiba maintenance say we say dollar no almost say $1 you say esukuta $1 say wo kwa kwose san forest ru almost say ma
$1. Me catch it. Adenti I just say we no do. $1. America for CD ba ku say. Uko forest bureau so cause some almost the same. Amunyina so no dey. Omo reason say dey. What's the sa o the man crop for omompe. And so you are selling the dollar by $1. $1 is 12 cedis. Then we could $1 number sister also the same. Jede mami cedis ah. Also mami. And this we could higher denomination 20, 50, 100. And it's free. So I don't know be na kakra wa so. Sao. It is say no it say fu and the petrol the ate praka. Cedi no so ahoɔden no ehwan say some and a cedi no. Cedi na ahoɔden as if say zim. It is say there Kenoforiata only the governor of Bank of Ghana. You first to born momo. Me da be America. Say the governor of Bank of Ghana should resign from his position. The finance minister, president said on the own you by a person one can resign. Tell us I won't do again. Oh, I won't do again. You for before from ra. On the channel. You for before from Antino. Said yeah, Sidi no. Na who ni SCA Drew SCA no. Ena ama dollar no abono. Ena say ama petrol prices so ekosoro. And ubeto for be 200 Ghana. It is said enka wato first 50 Ghana. Enye easy o. Enioma munye. Say na waketua January, say na waketua 3,000. Na o calculate be say $467. And the swati about 200 and something. On the channel. Yeah. Say Kofi Brookman. Koko near turn 1 cedi. Koko but yeah. And you have ya audio could be so koko there to tomo. I tell me and some. On the channel. Na ba ku 1 cedi. Say utono 3 cedis. Bese busumi ni mienu and send me ni gobe. Yes, gobe boy I din na koko no. To try to say kele we le no. 5 cedis. No, the good gali so. And you say no, me they say I've stopped eating gobe. But Fojo, men kwansa. Sansa ye be call Ghana Education Service. Director General ne pamo mampani apamo no say on sanko back to KNUST. And ne enkrata no mo de buy the content ye be hwe ho asam na before say me de no beba no. Amane e ba che say ye see traffic, heavy traffic. And I see our Bema camp. Yes, she won mutumi fa hon ma kodrum was sprinters empotem one more. Yes, traffic so honya de ketoma confusion see. Enti yes MTT di say mote yanka anopa ya. Yes, mamu fa mani chemo ho. Na senka for the to the bia ya na wodwo mo awonte ase. Na ni tua pass bia traffic asi. Yinya botre kra na bi nkwa na bi mrada bi. Ye be kɔ de etia kosisi na fa ye kɔ block kwan no na obi antumi kɔ nyina ye yo. Enti MTT di for Madaroma mote yanka. Bema camp ati ho a e de famoa e kɔ sprinters no. Yes, said yes ho no anopai no. Ano eden munrum wo ho na monhwese mo bema easy flow of traffic no akoso amayen Madaroma yedamase na ansa na ye be call GS ene the sack ni mu no me patro se onim se November ye be sum ya 20th no e de kokosi ne 8th December e World Cup ene ye wiase nyina teams a wo munim bobo ahu e wiase na mama ye munim bobo pa ya Ghana kan ho bie ene kosi akan e wo Qatar 2022 na enum no na ye Go TV World Cup no ye de ma na wase bomode ne kope go koda ene plus no eye 89 Ghana cedis pe wo 90 Ghana be sama sesa 1 Ghana umpo we upedien wase bra na ebeje go koda no ene plus na wo wi upgrade eko super eno no wo wakwanya se 64 games ni nyina obetumi ahyebi eti bomode so be koso akonete na wa enjoy Qatar nie Go TV nie wani so Go TV or say love it when need ye de ma ho enti me sell me ma World Cup no game bi e bebo no emfa wachi join ne yen na ne je ne nyina yen twa ye ne so na ye mo se sanse go de ba ye ne je nko a go na tumi ba wani na ho zo ho akra no wakesu obi go na tumi ba tumi femfa mo hage a na ne nyina ye ne je so we no aye Go TV and de sa ne je no e ma ho na Pokuwa Star Assurance wase me kan tro say moto na ekita wo no say ye wo hyen emfa na hyen a ekita wo no insurance na obenye de bia na abetwa kwan me kwa ba wo de fa phone no na efre na sa wo de me mfrempo WhatsApp 0242 436160 na when aye WhatsApp nkwan kita wodie ene ye ni wudi eti the WhatsApp number no na wa save no Pokuwa